tapi ya ko to makada sempajang intina na to makada sempajang ke gaji ya sa sempajang bacaan gaji na ya sa sempajang atau peringaran na akimis sholata li zikri atau kedona apa yan ang kataroko mi bawa sujud na diga pura ni na jama don rakana beresala na kana bitaw lagi wi de pa mo sempajang ke gaji pala sa sempajang na pura na ruma beresala hisan na maka de si jame don raka pura si maberesala maka na bita ulangi de pa mo sempajang napatan raka na ro na jama maka de si pe magana yan na raka maka na bita ulangi wi de pa mo sempajang chau na pauni nasa makkumiro bisang paguru na narini po da kada patanangi na tu ampe ko to may masampajang maka manta sapi tanako pada kami ya sahabat apa de pa na makanya Allah pangka mako jadi pakanjaki nyeri pakanjaki mapamulai kedona apa iya kedoe tau korupsi to apa angka tu pas sampaja panga angka tananya minau isaliwang ina oke sampaja na minau pajingka tu pas sampaja korupsi nabita makada panga kami na makalasi atau minau dala sampaja maka de sabay ka kapit minau ko sampaja maka nabitang ka yan ang kataw roko sujud din alam pulaka nan du panga kami na makalasi barting ka pa sampaja korupsi pakanjaki ya ro yan natumpay maka na makanja roko na iya ko roko wita penjelasan na hadis saya manasah maka de ko roko inabita na ipatadangi ka yase na lakat na makwa panoway din na tabolo ko tadangi ko lakat na nang kawita taw roko din na roko makalichuay Pak Maria uluna no tuna na panapaliwang iliman alo makatani kacikacina na yaki palen na iway ko taw makoro pa din na lenna mataru tabo lolo ko chakona ini negara pahangi gare hadesa tapatamay gare akalangi makada ya koroko inabita ka hadesa yero hadesa asa ya koroko inabita na ipatada ka cepan no wew kese na lakka na nabita din na tabolo ya naroroko sitongan na nabita magaidi iya kono ulut talayaw mariaway na ulutan apa kacika-cita takatani na ipatada ka chay pariko den tak bolo ta coba moy na bolo mana cakota jadi salah ya ro ko manuru penjelasan hadis maka magri sa pajan atau makero ang kanto pandita maka da asamo de mina suku jadi tajama ni ko de kucaki suku mataru tole kalicuan ni apa ya na mariawa ulue na utue tatay makalicua sana apa ya mina roko to ko silampui iyan na mo makun raye isuro meti mariawa cede uluna si salametui ha ina isuri maria woluna makun reko roko icede na utuna makun rei mi makoto tapi limanna na tatai to lukulu baluba tuna na palenna tapi na lapilo lala sikuna de na lo saliwang io porone lo saliwang icede suju erone makoto lo saliwang tapi aku macipi onrong aja na takoe yang penting tarakai cede yang penting dia itu suju asu batungan nama pamulai pala 500 sikui sidak ke lantai ayah kota raka mu cocok ni makiro ayah ro ajewe kato maka da si jaka palawangan na kato maka da si pajaguru si babasora batungan na pala si jaka pala kato maka da murabbi sulapa apa yolo si jaka palawangan na lilewali nonrui ulu si jaka palawangan na jewe angkato de metona na pakiro yang penting rapa dena na pake ukuran nero pa angka tau maraja panah tau malupo-lupo ko macipung na si kapija imesa iboleng ako makadai jadi na sapar ngi model namanya menyamat tatona engka tau macipu-cipu peje na namanya tapi natengi na bitai di arone we rapa je ko to suju natengi pasirapa kang sunnah hukumna na reko tak buka icek di arone we aja na rapa iya makun raya sunnah ikut parapa iya ku penjelasan na guru taji patahudi maka dah iya kongka roane mas sempaja na tak buka cek de panah tak buka icek de malawangang napi ngapangka sahabat pali-pali na parapa enggak tahu sahabat ina tapaji na hanas sorongang enggak tahu tu tahu tato makwami aja nih de na lempu iya kustasa di hidayah na suruh palempu imakoy supaya rapa iya rapa tongangi aja pada aja melewa perapa aja yo poko de ta perapa aja pak magampa aja tu makanya mako to masampaja ko to cia ganggu itu we ye nei sorong aja we na dapi kecil-kecil na gatangi made aja na ta sapai ko purai pak angkat to masampaja tuli aja mina urusuk pura ni sujung kasih lolo ta cek de we na de mule husu ko to lolo aja makna na dapi di garo de mule husu pajai gitu jadi aku ya apa ya na pura na ta sorong aja ta nagatang ite na cai itu kada magele aja na mo sorongi pali-pali mo na mo parapa nasaba ang kamo palabay makiro aja na ta permasalah kangero ya ko de tu lady magele aja ta birisi sang ije
tapi si salah memeto tu kau khusyuk ange kau rapat ki sirapa kan si salah tu coba-coba migar kemudian usingka-singka mani pak iya ro sampajang aja lalu na de tajam mau magare pa tajam lalu pak bu maka da yang ka Imam Asy-Syaitibi maka da tu sampajangin no sidih sininne timonri na sampajangin nolok mana mi puasa nolok saka nolok haji nolok sikiri nolok baca Quran nolok ya ko mapuasa ko mapasu saka jadi nolok tambah nolok nolok ya mau ngaji tambah nolok sih dia je kan karena masih kiri konolok mau baca Quran konolok masih dak konolok tapi mau sampajang yang karena tuh si ditambah nolok 10 nih makir yang karena penjelasan atau pandita motivasi maka dia ko mapuasa mau bawa mapasusak ka mumendre maka dia mau sampaja nolok mi tambah nolok na mo sisa buko nolok ipasi tambah ina tatta inolok ya mi ko masampaja no berarti masampaja ko napa mapuasa berarti si ditambah nolok 10 ya ko mendre no maka tambah nolok isi ratu ni ya ko mangaji ko tambah si nolok si 10 ni yang kanang-kanang tapi ya ko dia mau sampaja ina nolok materu ya dagang kana ya matutunala dasar maka sampajange pamulangi paresah ya na makanja mana lo mondri na sabay ya minang kangkat na nolok kong keci dewe makiro jadi maka sampaja ko tapi ya ko ibukai kita secara umum dewi ya usapaka na sabangka hadis na nabita maka dade pala sampanya na lolong atau dia napasusak ka maga gitu iya na mo masampaja ko maga ko di mo pasusak ka dega pala na mulolongan iki kana cocok iya ko iya padai dui iya ko si wali men kagambara na dega si wali de na laku itu iya pala kule ko meko jama duai tau ayah nasaka para lu apalagi mapapura ni mapasangking apa ay maraji itu aja itu pak iya aja itu setangi dia namanya pak aja pak dia itu aja namanya ganda apa iya mah nih pak galungnya ko iya ko 5 karun na dupa mak dareke 10 karun na dupa mak dareke teh nasa dena siaga dupa siaga memang je mupano anjung maka dareke na talupante me tumpano na 10 karun mundupa apa ko maka cede mana ka je cede na talupante me tumpano iya kene talukaru mu pano na si pante mu dupa na po di madareke ya apa ya na komendre si karu na si pante mu pano de pa wado makar mana cede po makar maya ganiaro iya makanya mah itu ampai iya ko konsep na guru tai pake se normanya malada pura wilau pak dongan na balawe di sana me malenga maka de guru tai aja nana ya bana mu pake aja mu racungi balawe ya konanre ya semo kada bano pasidakah ya naro makanya dewa ada coba lau napa makada guru tanya konanre balau lo mupodangi makada ya aja mucapuri dia itu gasakan aku mucapuri taruangang mi pasurat teh mega tu memandre aja nih kemana malai pa aja tuh nandre iya dero makada aku nandre mau pinasa dale namanya tuh aku nandre mana nasa dale na manang iya makanya mah daga susah ya ku ya rota pakai pak dega masalah tapi ule pitang napa makada guru tanah nadega ini itu dale na purana to pong Allah taala dalam hadis qudsi maka itu pong Allah taala kekuasaanku tidak pernah runtuh rezekiku gudangnya tidak akan pernah habis dale mu pura mematono bagiangan iya ko pura ko bagiangan namo pe ko batemu makare sama ko tomon itu ilaw dono bawang kato tau nasa de ilaw do ko natatamba ang kato makada de itu natatamba napaturungan mo masija itu ampai wali pak de nanu tuh de na urusui dale na ko makadaga si wanre ko baje de mento na urusui apa ada pak pungalatala makoto de na to na urusu na sure kada sampajalor ko baje de na dapi piloro na paki masampajang aja ta sampaja ko de na dapi itu mi itu waji sisa ngehe iya misai waji matu ya ko pura ni sade na waji subuh pasi ya ko tadapi subuh sampaja siki ya ko de tadapi loro jamota sampaja de na waji itu iya mina waji ko tadapi jiji pakotiro dale iya patapi kiri ki kota dapi padapi den rulle patuliang kero aga yandre iyo pu imam Sayyidina Ali na pauna sa ina mo ano mate dale kuko dale kuna luato ko ya punna da na masilang apa makete mamon rokotong katutama bagi dale nas pasamu na bagi nang kamao tawa aku to nga kuyulet tangi ropa maka raja na murusi pong Allah taala pamurusuka ko maka nyamang ya to na pake wali jadi na masusah to milodo nasanang kana tarong pada ko tong mabalu ya lapangan lini 500 juta lala na sulang ya liwa ni na tapi umuro na tu kurang kaya katalabira 10 juta talapangan li sulang tapi 10 tau tambah umuro ta atau tala ni si di miliar talungan suminta mate kaya talabira
lebih rena setari mi cedek kemana pimu muru mapi buat dari ke ini maka je watang pada mi tu pak mak dui de metoje kan onron na setange tu dui na iya mi je nama ega ko mi sumbangan iya na lo pasai na tuli cedek ha iya nang kadita 50 sabut tati lo pasai na cedek tapi na meta ba celengang ya apa ya tu mako aga mako iya na iya le di 50 sabu melo pasai na salah cedek lada tapi ini petami cilengan 50 sabu na sampai galadai macam itu pun Allah Ta'ala itu nanti apa pak mandari upau makada ai mandari upau makada ka iya ko dalle pak doang itu na pak doang supaya lo moyang dalle na te loko tahu na lo moyang toki pun Allah Ta'ala dalle makom itu pak dongat to ko pak dongat dalle tapau bamu maka da tapasilele dalle na tay puang makbato puran kada sempu yang imana ngi dalle na tay pun na silele nang katulolonga makanjala da pak donganya itu yo pui di makada pasogi ka po patarale nuko aja na laku na bali boleh to beli ih kun rupa gadawanmu ilo dongang ite pasempu yang mana ngi dalle na pak balu puang ko pasapang kajenne na silele dui nang kaulolonga maka kanjak ko maki itu ilo dongang mana tahu ya peko de ga dalle tay di engkan apala pak dongang ilolonga maka kanjak itu pak dongang malaikat mako itu inaruta pake yo pui di patarale nuku po patarale nuku kapanilaw makiro namo cek dek mi mudah kangi kemudian ia tu dalle pada metu ya maka dai panci metu pana pole pak ya sik mi to tangki itu to tangki 50 sak buli tere bensin alura na capur bensin lepa mali sa ko Pertamina na 50 je tu sak buli tere bensin mulura maka lupo tangki mu mana kecapu sana apa dega ga nola bensin lo koryawa dega ga nola si tembus tangki loko tangki no to jadi itu dalle na kongka kolohun mapus ya de taki buar ngilalan no de itu na no pada ya rona auto tangki ya ko sumba ni 5 sabu yang kana tu salah bicu tapi ai mati ya opo ko siratu sabu pipa na to ya mausu ni maki itu jadi ko to masumba polo-polo na mausu to pak mai ga itu na tarongi po ngalata le de mi ga nolan no kodong iro ya sidak kaki ya ko lalu celengang elisari aja mo tano aja mo ta mangingina deje nanda kada pong Allah Ta'ala de ka tau kasiasi nare ko masidak ka ya ba mo to pake maka je nyamo pada rae pa tapan aku tiba mi aje kanton anak diri wah maka nyamo maka lo mo yupi dinapai paresa di siaga rumah sumeliang nganu ai ka parekin ya makiro kemudian penutup upasangi salah satu hikmah sebenarnya untuk menjadi insan kamil iero ia naru jelaskan nak ya sang insan kamil betungan na aga mak busewa lo ri pong Allah Ta'ala de meto nagaga urusan na pong Allah Ta'ala lena pemurusukan nga yana tu manakarawa mayat takilah ya jallahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib ya tu tapake yana tia sepak dongan tawakal ya alai pahang maka da pong Allah Ta'ala murusukan nga urusaku ya pemu maka da pong Allah Ta'ala iku murus urusak betungan urus agamaku petujumu sampai jangan yana tu pak engkau tahu serena supodangan nasa pak ustaz ipacak kak kasih ko jamakku kadai baine ku nasa kurang itu dalle dak dena kurang ya ku ipacak ko dena kurang dalle mu tu dena kurang tannya itu berarti itu jama-jamange tambah gajimu de iya tu jama-jamange daku pura sekom itu dalle mu ya ku ipacak ko sekom itu dena kurang tu pak pong Allah Ta'ala mukuri dalle cuma kami jama-jama nolan no aja mau pikiri ke tu angkas itu liangnya makanya apa ya ku ya tipake apalagi ku mega anak makanya mah taci di misuro kay suro lokor ya ku tak dua mi ega kah makunruh ya pegai aja ya itu tuliwa peringarang apa pegai anak mu kumelemui jaji aja lalo na tak dua taci maka kunruh menapa hato je nalato tu akalannya tu doktor napa kada dua anak lebih baik aga dua anak lebih aku ciri gimpe aga mitaran no asah pegai aja temi tahu makadagan andre agai make ganren manuel lagi dia nak kena pikiri ki andre pak iya na subuh moto ni masih kiri betul kan oto na kerak bar oto no manuehe manula ye tate apa no to ini tate pitu bahasa paja subuh na kali manula ye tate 10 sidi to kakak betul kan oto sikohe
manu moto makanja no imaso 10.5 na jaji cica menre maso manamo na pamangaribi na makarya-karya ni pamagi makanja sikirina jadi tatepi itu bito makarya dan may jaji itu makanya pa aja jangan sampai jago manu lay na idi pala biolo moto na idi usahakan nga janet day manu moto itu ya moro jadi oto ki masampajari di waktu itu bagus sekali untuk beribadah. Saya kira ya naruh pangolongan Bapak Ibu sekalian memagi-magi na Pak Barakai po Allah Ta'ala telu kesimpulan talay korangi sebagai kehidupan ya sengialah kehidupan aja je tajok kakodeta baca ayat cedek sementara joka kita masih kiri apa angkat tu tahu suruh pi masih kiri napa masih kiri maka dapi pu ima subhanallah nasa subhanallah ya alhamdulillah ya Allah paja imangi paja toy de nasi kiri lawa pasti masa paja tahu kunrula ada ya tu isuruh pi napa najam ya patung ka ir makanya namo to minu pak ko nabita to minu bismillahirrahmanirrahim napa ninu cica na patama napa katalu na tago napatung ka sikiri itu aku pura niro makarasi alhamdulillahirabbil alamin mak bismillah sinapa nino katalu sinatago napa si makada alhamdulillahirabbil alamin mak bismillah sinapa sinaino yo pi di cica me yamba wah dega lai cica ngime lai tongkai ya moto pa bulan betul capak nah itu si salame mertu jadi tu lima tungka sikiri makanya na moto joka maga ya rota coba-coba pakai itu betul kan mudah-mudahan dialah gurung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Bapak Ibu sekalian iya ko degaga tulem mala cara maku pamula-pamula na latu capana boleh kak sirun untuk guruta Dr. Ke Haji Halik Hasan boleh ku kendari baru-baru di Jombang angka amalan na lenga na sebab gurunya itu dipindahkan dari makamnya 30 ni arwah atau matena dia nama cari pakai kain kafan tidak rusak dan jasadnya masih utuh itu sudah 38 tahun dimakamkan agak amalanna beliau saya minta amalannya maka ada amalan na gurut tak na dia nama solak kain kafan nama kor na podanga maka da letup pimantu boleh na upodako sampai di rumahnya mengolok aku gurut tak napa na podanga maka da iya nak kucia ko buruk kain kafanmu de nama sola watak kalemu na sabak dega ga alati melos solangi watak kalemu de nama cari pakai kafane kudu Allahu mau baca tanai maka da kaki ga wetu nasa baca sisap buku soi sisap buku wani itu akan membuat utuh jadi ya rotala ta coba-coba malai sikiri apalagi di tahu mencocoy persiapan diri untuk kedepannya Pak Bu jadi upasangi ya roh tabaca tali wirid ya roh kasih sabbu kudallahu kosoy kasih sabbu kuwani dena masolah kain kafan itu nah usapa ko sejarah kami matau tatanazalul malaika itu ayat itu no malaika itu pulo sabbu masam pajangan tak baca ngin kulallah jadi dan itu jasadnya utuh jadi ya memang tuh mudah-mudahan wading ta'ala ya roh akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.